Dragi prijatelji, braćo i sestre, ukoliko i vi Kosovo i Metohiju smatrate sastavnim i neotuđivim delom Srbije, ukoliko pamtite sva stradanja našeg naroda kroz istoriju da bi Kosovo ostalo srpsko, ukoliko ste ponosni na naše slavne pretke koji su svoje živote dali da bismo mi danas živjeli u slobodnoj, suverenoj i celovitoj Srbiji, i naizad, ukoliko ne želite da nas se postide ni potomci ni preci, dođite u petak 17. marta u 18 časova ispred hrama Svetog Save i budite deo velikog nacionalnog okupljanja za odbranu Kosova i Metohije. Tog dana mi se sa velikim bolom i tugom sećamo martovskog pogroma 2004. godine, stradanja i progona našeg naroda, razaranja, spaljivanja, uništavanja naših svetinja, ali i podsjećamo na ono što danas branimo. Veliko nacionalno okupljanje je idealna prilika da svi zajedno u miru, slozi, dostojanstveno i odlučno pokažemo sabornost, državotvornost i snagu rodoljubive Srbije. One Srbije koje ne pristaje na ultimatume i kapitulaciju za razliku od aktuelnog režima i koja se nikada neće odreći Kosova i Metohije. Zato ovim velikim nacionalnim okupljanjem pokažimo da Srbija pamti, Srbija brani i Srbija ne da. Kako radili, tako nam i Bog pomogao. Vidimo se.